Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun para subscriber netizen otomotif berada, semoga kita sehat selalu ya, dan selalu melimpah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita lagi main ke bengkelnya Monster Diesel Palembang 507 Neo VM ya. Ini guys, ini mobil badak semua guys. Fortuner, ada Hilux yang terbaru ya. Terus ini ada GR Fortuner plat putih guys, langsung upgrade turbo. Pokoknya videonya dipantengin ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it.